Жануар. Жылоосу жакшы го туугандар. Амансыздарбы? Урматтуу жалпы биздин жылкы сүйүүчүлөр деймин. Аргымак каналыбыздын катталуучулары. Ноокаттан салам айтамын. Тагыраак айтканда Ноокаттагы Арал базары 27 август 2025 жыл. Өз аптанын бүгүн 3-күнү шаршемби күнүндө турабыз. Бүгүн Аралга кандай аттар кирди, бир сурап тартып көрөйүнчү. Мына каратып көрүп атышат. Бавыл да бул? 40-ка бербейсиз. Канчага? 140-ка бербейсиз. 140-ка. Жаш канча экен? 8 8 жаш. жаш. 140 мыңга бербей атты. Бакта. Öğlen ekan bavul ortağı deyim ben. Ortam şu ortağı. Yok, yana. 140 mingga. Soda oldu. 40 dedi de 2 ming dedim beni. Verin aka. 142 mingga soda oldu. Tuğanlar. Anan. Al жерде экөө сатылган окшойт бир болсо. Окумдарын чечип атат го. Bu satıldı birisi. Satıldı. Alındı. Kaç oldu? 113. 113 bin. Ha 113 bin'e satıldı. Bu kaç yaşta gene ga? Ha bilmeymiş mi? 113 bin'e satıldı. Nasıl bindin ga? O nasıl bindin ga? Жақсы mı? Жануар. Жоғын жолпысы менепсіз ға? Жақсы mı? Жүресіз bі? Ақжан. Қанша жаш бұныңыз? 4 жаш. 4 жаш. Жаңасы? Жаңасы. Қаны орыс бұ бәйім бұл? Орыс Бар ғой. Неме бойы қанша шығады асаң? 60 шығар, а? 65 км болады. Ден соғылғы туғандар сыртыда көріп тұрады. Бардығы жақшы, а? Асан бетін ака бұйырса номерін айтады қазір. Туғандар қызық болса байланышып көрішті. Номерді айтыңшы Асан деген? Бұны ем қанша дейіз боғасына? Bunun boğası 450 min sıradan. 450 min. Жануар. 450 min deydi bunlar. Номер 772 min. 0772 25 95 95. 25 95 95 ha? Бұл неге үйреттіңіз bunu? Bu hem canı tarbiyalandı da. Жаңа тарбияланды, ha? Hazır hem içine eti var. Kulakla çapsa oladı. Bultur kişine salınlar. İçine salınған. Yaxşı. Deyin gerek, satış gerek. Ha, болды. Ha, bunlar. Yoksa көрішті. Болды, ака, содасын берсін. Ойдалы бейі екен. Мына алатты сұрайыншы. Оның содасын берсін дейіз дағы. Көкше қанша екен бұл? 300. 300. Балбан қанша аттың боласың? 200 bin. Yaşşı? 10 yaş. 10 yaş. Battı neler var balban? Lağı uyuyor. Lağı uyuyor.
Kayakın atı bu. Bişkek. Bişkekten geldi o. Parovada Bişkek mi? Arabayla. Kırgızcılıkla ha? Boğazını aytip koydu ağı. 200 mü? 200 mi? Numarını beremiz mi? Hem var. Ha. Aytçı. 773 mi? 0773 47. 47 48. 48 69. 69. Oldu, sonra lazım. Ona. Hadi canım. Oldu. Yapmayın abi. Çok değil mi? Kızık olsa görüşler. Ulan kimki sizler mi? Kaç yaşta? Tamam sonra bu. Boğaz kaçı var? 220 bin. 220 bin diyor. Bak Mağlap'tan sonra hiç minip gitti. Vazırıp koyar. Oğlum bana attın boğaz kaça? 125. Yaşlı. Ekası. 5 yaş. Nakta kırgızıl kızlarına. Ayaklı atı bu. Ha. Ayaklı atı. Calla var. Calla atı. Tek koç mu? Kaç ele bağısı? Ası 120. 125 ha? Tak, nağa 143 bin bağ verdi hatta adamı. Koksur kaça bu? Kaç yaşta bu? 5. 5 yaş. Boğazçı. 140. 140. Nakta kırgızıl kızan lan. Kara kuzanı. Kara kuzadan geldi mi? O şey kaldı geldi. Numara ne kadar mı? 0777 70 75 61 61 ha? Aravanın durar kanka. Ondan alıyorsun. Bol oraya pazar soda kıldı. 120 ama. Bir şey bunlar bazı olsa gerek ha. Neler var? Ana. Sayloda mal bağlı çıkan ya. Takavlak var. Oldu. Kızık olsa gerek var. Ne uçtan orus payı. 3 yaşagan akcalçı. 185 minge bağ oldu. Burak Yerbey bayıktır. Bunlar da sonra oldu. Yerbey'in nerede var? Buna bayağı son 3 yaşar degen 187 minge satıldı. Ona ket otkan kılıca geldi kılıç balvan. Ağızalcı 187 minge satıldı. Ya kaç oldu? Kaç oldu? Ha satılmadı.